Allahumma shalli ala Muhammad. Kita doakan bersama sebelumnya, semoga acaranya dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar tanpa ada suatu kendala apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Bijahi sayyidina Muhammadin. Padahal bojang ning 5 menit, ngarek setengah jam. Arah apa mak aktifan ngarek. Iki ning Joko cocolon sapi di benar. Maaf tamaki lah, sebisa mungkin sampai subuh yuk. Mak cek lebur sana le, yuk gonjeng ke mobil sini ga, si bini lah. Pernah tanbian selama hidup pernah ngecek bini itikaf nang masjid Ka'bah sini. Ya. Gula ngebasa kini bini si Bang Arek. Lah kalau kemudian ini tidak bisa kita andalkan, yang mana lagi puasa? Apa kita selalu melakukan puasa Senin Kamis? Atau kita puasa Nabi Daud misalnya biar hari Rabu? Ketika percikan cahaya sang surya sudah berganti dengan cahaya rembulan dan bintang yang indah menghiasi bumi, disitulah kami datang dengan segenap ketulusan hati untuk Anda semuanya. Tentunya masih bersama kami Bahagams Dukorse. Mari kita sejukkan hati dengan bersolawat kepadanya, Baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lewat senandung religi yang penuh cinta. Kami mengajak Anda hanyut dalam zikir satu rasa, menggemalah syair-syair salawat yang penuh kerinduan, mendai dalam damai bersama kami Dukorse. Yang mana pada kesempatan malam hari ini kerja bareng bersama LPM Audio yang tidak dulukan tim Tidux, juga bersama Rama Yana, shooting ternama Batu Putih, Kecamatan Batu Putih, Sumeneb, Madura. Semakin mengucapkan selamat bertugas dan salam jumpa bersama kami Bahagams Dukorse. Juga kami berterima kasih kepada sahibul hajah, segenap panitia yang bertugas, Remas Masjid Darul Muttaqin Batang Daya, Kecamatan Batang Kabupaten Sumeneb, yang mana telah percaya kepada kami Bahagams Dukorse untuk mengisi acara pada kesempatan malam hari ini. Dalam satu rangkaian acara yang sangat mulia,
memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan semoga kita semuanya mendapatkan barakah dan syafaatnya beliau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pencinta musik religi dimanapun Anda berada. Di era globalisasi, perputaran zaman ke zaman, tentunya sudah banyak perubahan khususnya di pelantikan musik religi kawasan Sumeneb Madura. Dengan doa dari Anda semuanya, semoga kami bahagia 100%. Kedepannya tetap istiqomah dalam mempersembahkan satu demi satu persembahan kami untuk Anda, yang artinya tidak lepas dari jalur-jalur musik religi yang ada khususnya di kawasan Kabupaten Sumeneb. Dan kami ucapkan selamat menikmati persembahan kami sampai nanti di penghujung acara. Muhammad shalli ala Muhammad.
Cilena sapi kalau dipotong itu namanya bestik lidah. Separuh lidah 80.000. Larang jolok sapi. Apa mak ngolok ngabes tang jolok mbian? Mata apa nyaman pang ngabes mbian kok gitu. Jolon ke Malik deh. Makilah ke Malik jadi api datu siang malam. Coba ke Malik mun mati kerak bibir rebus. Mencampur rojak patabar kering dina kolpo. Ya, congor ke Malik, congor ke Malik. Rindu nabiku, wahai kekasihku, ku sebut namamu di setiap waktu. Rindu nabiku, wahai kekasihku, ku sebut namamu di setiap waktu. Assalamualaikum ya Sayyidi Rasul. حنت حنت وحنيني للهادي حبيبي أحمد يا حبيبي حبيبي ولا غيرك يرضيني. حنت لك روحي يا مداوي جروحي خدم ومريد بابك الجنة موديني. Ku sebut namamu di setiap waktu. Rindu nabiku, wahai kekasihku, ku sebut namamu di setiap waktu. واتمنى بوسيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين. بحبك وبريدك واتمنى بوسيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين. جد
Allah 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 ya qasid bait Allah sallim ala al-mahbub taha rasulillah sallim ala al-mahbub taha rasulillah زمزم السفي من نبعه الوفي يروي عباد الله سرق صفي من زمزم السفي من نبعه الوفي يروي عباد الله 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 يا قاسم بيت الله 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 يا قاسم بيت الله سلم على المأمون على رسول الله سلم على المأمون على رسول الله طوبى لمن رآني طوبى لمن رآني طوبى لمن رآني وآمن بي طوبى لمن رآني وآمن بي ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى من لم يراني وآمن بي طوبى لمن رآني طوبى لمن رآني طوبى لمن رآني وآمن بي طوبى لمن رآني وآمن بي ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى من لم يراني وآمن بي طوبى لمن رآني طوبى لمن رآني طوبى لمن رآني وآمن بي طوبى لمن رآني وآمن بي ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى من لم يراني وآمن بي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد Ya arusal khafiqaini. Baru katakan, Dik, kok marah-marah terus sih, Dik, sama aku? Aku ini suamimu, Dik, jangan kau banding-bandingkan aku dengan mereka. Celengatang mualik, wallah benikan ngalak wuduk, Dik. Ngalak jeruk kok naman bakur ibadah. Wallahi celeng gagi buki kok, Dik. Semua ini aku lakukan demi kamu kok, Dik. Tapi andai saja Allah memberikan kekayaan kang kok lek apa yang kau minta. Jangankan cuma rumah seperti yang kau mau, lantai 2, lantai 3, demi Allah aku bangunkan untuk kamu, Dek. Pasti geluk sih ini. Aku buatkan kolam renang di depan rumah. Agar kamu tak lagi jauh-jauh mandi ke sungai. Setiap sudut kolam aku buatkan garasi. Allahumma salli ala Muhammad.
ومحمد قلبي محمد بهديه نتعبد قلبي محمد اللهم صل على محمد هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد فطيرنا غرد هو أحمد ومحمد بهديه قلبي Di mana-mana. Ya pinggir lorong ya. Tang betang di Marwah. Guru terakhir won. Dan فطيرنا وغرد هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد يا ربي صل عليه فطيرنا وغرد النبي الباقي قلبي محمد بكر بسماكي قلبي محمد ربنا مولانا أنت لكل فلاح نادى لكل فلاح هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد يا ربي صل عليه ما طيرنا وغرد هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد يا ربي صل عليه ما طيرنا Baik, kita selang-seling. Tak sapa dulu para tamu undangan yang baru saja hadir memenuhi undangan segenap panitia bertugas Remas Masjid Darul Muttaqin yang ada di Desa Batang-Batang Daya, Kecamatan Batang-Batang, Sumeneb. Dan kami ucapkan salam jumpa bersama kami Ju Korse. Lagu ini lahir ngabeseki zaman cek marengisah akhir zaman mungkin. Satu lagu covernya gerigis untuk antum semuanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Izin berdiri ya Ramayana. Pada kesempatan kali ini kerja bareng bersama LPM Audio yang punya julukan tim Jedux dari kota Sumeneb ya. Juga bersama Rama Iyana Soti kita. Sukses ke depannya live streaming YouTube ya. Terima kasih buat teman-teman yang nonton dari rumah antum masing-masing. Mohon maaf saya pribadi lagi kurang sehat. Allahumma shalli ala Muhammad. Buat muslimat yang ada di sebelah utara kalau nggak salah ya. Salam pangestu, salam tiba bersama kami juga. Allahumma shalli ala Muhammad. Maringis ateng duateng maringis
besaki rosak kaceman rekong ngaan penangis ancor ongku kabeh eman duh eman ompongnya benga kita elang abelida sentong jalan keselamatan terpada selamat sedunia Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi bersama Ramayana Korang manis tambahi gula manis salamun tambahi buja manis ate doa besaki rosak kaceman rekong ngaan nangis ancor ongku Salli ala Muhammad terpada selamat seteja ancor kita nabu cemat makin amin amin ya rabbal alamin selamat orang manis tambahi gula manis salamun tambahi buja banyak nangis ate de Allah nangis alasan dari Allah maringis ate doa sakit rosak kaceman
ancur ongku MC senior kita ya, Kak Zaidi. Kita salawatan lagi. Ibu-ibu semuanya yang ada di sebelah utara semuanya, Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah kompak, ramai, alongku pada sepak. Ancora selam epa ancora. Parare saben are tujuan nak sobung boleh ning Trans 7 tahu dong apa gelu hah? Beda saya tahu nyinggung para guru pesantren salah aki bahkan sampai dicaci maki sampai bedeseng nyoro bubar kalakuan naring korang aja. Kodi mau nengih Trans 7 saya viral saja jeria bode saja saya lebih viral boleh deh Pon apa Ustaz? Anda bang kok Ngirengnya juga. nikah saya viral boleh makin laki bini pon atau karan markena sepi hapian sambil nelpon eki bereng mereng sengak bapak tempat kabini na oreng sebini nelpon cukan sambil ngabos genteng sengak tempat ka napa laki na oreng pada ngas teteh tur pada salamat seteja Allahumma sholli ala Muhammad Salatullah salamullah ala taha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Salatullah salamullah ala Salatullah salamullah ala yasin habibillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah kewajiban teti santri amol jaaki kiyae dukiyae toro ojak samben are karo barokah kiyae toro ojak samben are karo barokah kiyae Salatullah salamullah ala taha rasulillah
meski banyak sema ancora, insya Allah tak kira bisa. Meski banyak sema ancora, insya Allah tak kira bisa. Salatullah salamullah ala taha rasulillah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibina. Salatullah salamullah ala yasin habibina. Ayo kita sholawatan, agar hati kita tenang. Dengan kita sholawatan, akan datang keselamatan. Rabbana hilang, gajahnya datang. Bila anda salawat selalu, pastinya hidup akan tenang. Ada gajah di balik batu, batunya hilang, gajahnya datang. Bila anda salawat selalu, pastinya hidup akan tenang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil konfirmasinya cek.
وعلى آله نبي الكرامة وعلى صحابه العلماء وعلى آل نبي الكرامة وعلى أصحابه العلماء وعلى أتباعه الحكماء والبداوي ورجال بأعمال علوي برسول الله والبداوي ورجال بأعمال علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبداوي برسول الله والبداوي ورجال ببال علوي برسول الله والبداوي ورجال ببال علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبداوي برسول وعلى أتباعه الحكماء برسل الله والبداوي برسول الله والبداوي ورجال بأعمال علوي برسول الله والبداوي ورجال بأعمال علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله Oke, masih lanjut panitia Juk Korse. Malam ini acaranya memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya minta waktunya 4 menit. Siapa yang bisa menjawab tak kasih 100.000. Ya. Ada hadis au kama qala ya, kalau nggak salah. Seperti biasa, kemarin kita job di beberapa tempat
kita sisakan untuk mungkin sudah rezekinya masyarakat sini 100.000, tak bagi-bagi buat antum semuanya, tapi satu orang saja pembahasan banyak, ngetot ke dalam jah. Ya. Ada kalimat tadi sempat dibawakan di awal, tuba limar ro'ani wa amanabi, summa tuba summa tuba summa tuba malam yaroni wa amanabi. Yang tahu artinya angkat tangan. Lakean. Insya Allah yang pernah nyantri pasti oning. Ayo. Sampai 3 tak lempar kepada bagian muslimat. Siap-siap muslimat, barangkali ada yang tahu. Tuba limar ro'ani wa amanabi, summa tuba summa tuba summa tuba malam yarani wa amanabi. Artinya lagian 1, 2, 3. Ngereng bapak kada. Bapak napa mas gula tahun ini kan Tuhan gilu terkenal dan gula. Ngereng. Mana bisa salah dikit tak lempar kepada muslimat. Barangkali ada yang tahu. Ngereng. Kasih mic-nya Ustaz Khodi. Bismillah. Mas, bapak apa nih kah? Nah? Gak bisa lah. 100.000 tidak boleh pakai HP ya. Gak usah pakai HP lah. Yuk. Tak hafal. Hah? Sebentar, duduk dulu. Nanti tak kasih. Barangkali muslimat ada yang tahu maknanya tanpa pakai HP? Bismillah. Acungkan tangannya. Tuba limar ro'ani wa amanabi, summa tuba summa tuba summa tuba malam yaroni wa amanabi. Artinya apa? Acungkan tangannya muslimat. Mana? Ke sini. Persiapan taan apa? Longku habina baca. Keng bilin bakan to diki keng ibas. Yuk. Kamma. Mek segi Joko. Sebentar tak ambilin dulu uangnya. Bismillah. Semoga barokah. Buka kijang. Ini sedekahnya teman-teman personil Juk Korse ya. Bukan dari saya pribadi, tapi dari teman-teman Juk Korse ini. Bismillah. LBM mic-nya hidupkan. Bismillah. Ya, sip. Cek. Dengan ibu siapa? Amelia. Ibu? Amelia. Amelia. Jawabannya? Sungguh beruntung orang yang melihatku dan beriman kepadaku. Terus? Kemudian sungguh beruntung orang yang tidak melihatku dan beriman kepadaku. Masya Allah. Tepuk tangan buat Ibu Amelia. Mbian nyangka pun tencik oleh obong 100.000. Masya Allah. Alhamdulillah. Ngaku ngipot terasa biki Ibu. Situ. Terima kasih. Semoga barokah. Masya Allah. Oke. Ya. Dalam rangkaian acara memperingati Maulid besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuba limar ro'ani wa amanabi, beruntung kata Nabi orang yang pernah melihatku dan iman. Itu terjadi pada para sahabat insyaallah.
Dan yang terakhir, summa tuba malam yaroni wa amanabi. Dan beruntunglah, beruntung sampai 3 kali orang yang tidak pernah melihatku, kata Nabi, tapi iman, termasuk kita semuanya. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kita semuanya diakui umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Masih lanjut panitia? Sebentar, ini mau cek lagu apa? Oh sanyorni. Tak tanggal Pak. Acara berhubung ini acaranya memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun banyak yang minta lagu Laila, mohon maaf. Mana Nabi beda baik tak kasih. Anzilu manazilakum, tempatkanlah dirimu pada tempatnya. Detik gelak pun tak kasih lagu koplo gelak situ ya. Tapi liriknya religi tapi kita salawat nariyah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kami tahu bahwa di sini banyak sekali perkumpulan-perkumpulan salawat nariyah, insyaallah. Karena banyak yang nyantri kepada beliau, Syekhana Raden Ki Haji Khalil As'ad. Insyaallah banyak yang mengamalkan salawat nariyah ini, termasuk saya pribadi. Insyaallah saya sudah buktikan tak hajat nafas saya luar biasa salawat nariyah. Amalkan saja, Pak yakin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على محمد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب
وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكروب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الرقاء بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمعة ونفس بعدد كل معلوم يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله يا رسول الله محمد ابن عبد الله ويا قارئ كتاب الله محمد ابن عبد الله ويا قارئ كتاب الله عليك الأمة الخضراء تجاهد في سبيل الله عليك الأمة الخضراء تجاهد في سبيل الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله يا رسول الله صلوا على النبي محمد وسلم وبارك عليه. Cek lo tes. Setuju Rabu Sopotor Anom setuju tataretan jamaah pengajian sampun sabi-sabi istawakir Rabu alongku malam samangken anyo naiti beten kaula minangka tareng kesemo dalam padepon papangkian saat malam semakin Kak Dinto Gempon pakon mulje dari satu jajakan panitia kaanggui merteba depon pan saponapan tarik kasih pedi kalampan malam samangken pramila dari Kak Dinto nyone timu kudu setuju guru agung terus setuju bengasopo agung
Kong langkong de ajunan saudara simulja Al Mukarram Kiai Haji Abdul Malik Sanusi pinaga penceramah esat malam semakin gak dinto kangkui bedepon papangkian malam semakin gak dinto bedi EKBD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ulik wal khatimi lima sabak nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim amma ba'du. Hadaratul muhtaramin sateja alim ulama sesami kasohor andep asor alos tingka kulina tanto patut kapiarsa dedebunna khusus ajunan salera epon simulje Al Mukarram Kiai Haji Abdul Malik Sanusi SAG binangka pamerte pondok pesantren Nurul Syam serabu epon dari Wringin rak-arak Bondowoso ajunan salera epon simulje Al Ustadz Rudianto SPDI minangka ketua pengurus takmir Masjid Darul Muttaqin Eka Dinto sareng sateja pengurus-pengurus selain terjugan sateja remaja Masjid Darul Muttaqin jugan kaator mengkudak sateja guru-guru agung selain sateja bengasepo agung selain setak kau besa beten kaula kaangkui notor asma agung epon sesatejena beten kaula amul jeki kaator sepasang kempang abekti mengkudik sateja tongkul popos mager sare sejumeneng mangku bumi di satang petang deja utama epon ajunan salarapun simulja Ebu Lora Kalibun Siti Naisah juga Mas Lora Kalibun Iksono sarang sateja tondunan pelekarape pemerintahan epon sesami kalon tables bekte merte mager sare epon juga kaator salam cuma berpangkelian mengkudak sateja tantaretan dari majelis solawat bahagia Masjid Korse sesepuh sarang salerepon simulja Al Mukarram Kiai Haji Imam Hafaz Syakur juga EPRT sarang salerepon simulja taretan Ustadz Jausi sarabu epon dari Tisa Cilputen Kacamatan Tesok juga tak kalep ke atur mengkudik sateja tantaretan dari audio rental professional sound system LPM audio terjugan tak kalep ke atur mengkudik sateja tantaretan kameramen kebanggaan dari Ramayana TV Media juga ngaturaki salam cuma berpangkelian mengkudik salerepun simulja Al Ustadz Abdul Rahim terjugan simulja taretan Ustadz Riyadi minangka sampun ngatori longku beten kaula sakancaan bahagia Masjid Korse malam samangkin juga kaatur mengkuda ajunan sateja rabu sepotra anum sateja tantaretan sateja guru-guru agung tersateja bengasepo agung sesatejena beten kaula amul jeki pangapora moga tak teti rapak muda dede abek ngampuaki dede marga manusia kabula apes namung nada beles dari ajunan epon Gusti Allah senikmat tor pangapora epon tak abetes kalaben atade dua asta gering sami amuci mengkuda ajunan epon Gusti Allah si maha kubasa bikaulina alhamdulillahi rabbil alamin beja malam are samangkin gak dinto beten kaula ajunan sateja ikarsa aki kaangkui apangki tor alengki nang engkun sesaka langkung asre tor par juga gak dinto dalam setong tareka agung sekaraceng setong tandingan sarapaki zikra maulidir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga dinto binang kasetong tareka
kanggo ngemoti beberepon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalaban pangarep terpanyoon muga mantar badepon papangkian malam samangkin gak dinto iteti setong papangkian mulja tor barokah sia sanding kalaban ridhaepon Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat asanding salamepon Gusti Allah malar muga tetap jejer agili ing ngatasi cing nabi panutan iki gak dinto Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gusti seteja cacana ngertek agak kempeng dadi obor kaca kebeng sampun abek tator arakok beten kaula sareng sadeja ajunan dari alam sebeteng calimuten nuju ke alam setirak mursak tarkataran kalaban badepon dinul Islam wal iman. Para Rabu sepotra anum sadeja tantaretan jamaah pangajian sebeten kaula amul jeki lir gumilir icelucur lacir komalancang torkalelan beten kaula nyabis mator cangkolang minangka tarik kesemu idulem badepon papangkian malam samangkin gak dinto nyon etika angki merte badepon pan saponapan tareka sebekal kalampan esat malam samangkin gak dinto minangka tareka sesapesan serapagi angkat lampas kaping setong iki gak dinto biteng pedis minurut bengsalan matureh seteges tertepon pokak maka ngiring buka badan papangkian malam samangkin gak dinto kalaban pamosan suratul Fatihah areng sareng kalaban pangarep terpanyoon malar muga badan papangkian malam samangkin gak dinto tetia setong tandeh kangkui terus along polong beden kaula sareng sadeja ajunan ikabiti dari saat samangkin kantos lagu dak swargaipun Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin solihah bi syafaatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sagak dinto para Rabu minangka badepon pamaosan suratul Fatihah sampun kalastarian malar muga kalaban badepon pamaosan suratul Fatihah sampun kaator sadeja tareka esat malam samangkin gak dinto bedi kalampan kalaban pejrator sampurna termalar muga tak mangkia aral popara dari kabitan kantos pongkasan epon. Amin ya rabbal alamin. Para Rabu sepotra anum sisami mulja minangka angkat lampas kaping 2 iki gak dinto pamausan ayat-ayat suci Al-Quran sikak dima dalam hal gak dinto bedi maos sareng salera epon simulja Al Ustad Mattasan mengkudak salera epon simulja Al Ustad Mattasan beten kaula ngatore. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحياتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العظيم. يا قارئ القرآن يا حافظ الذكر أبشر بخير جناني في ساعة الحشر. اقرأ كتاب الله في راحة وأمان. تفكر في معنى تنجو مدى الدهر. اقرأ بلا ملل رتل بلا وجل أسبح بالعمل علمه للغير. ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sadaqallahul Adim. Sakadinto para rabu pinangka bodepon pamaosan ayat-ayat suci Al-Quran sampun kalastarian malar muga semaos tor setuju semiar saaki sami-sami keng pahala kenceran dari ajuranipun Gusti Allah Subhanahu wa taala, terus sami-sami keng barokah kaceleben dari pamaosan ayat-ayat suci Al-Quran sampun kalastarian. Sebelum keatur minangka angkat lampas atrosipun para rabu langkung dimin tak kalep ngatur lagi salam takdim, salam cuma berpangkalian dari badan kaula malam samangkin sarang cakanca majelis sholawat bahagia Masjid Korse dek seteja tantaretan dari tatanan dekorasi Darul Muttaqin dekorasi terjugan ketua takmir Masjid Darul Muttaqin Simulje Ustadz Rudianto SPDI, terjugan ketua remaja Masjid Darul Muttaqin Ahmad Basofi Muzaki, terjugan dek setuju tantaretan dari Tadarus Al Muttaqin kong langkong dek ketua panitia dalam bedepon acara Zikra Maulidi Rasul malam semangkin Simulje Al Ustadz Abdul Halim. Para rabu sepotronom sesami mulje minangka angkat lampa sekaping telok egi kadinto pamaosan sholawat Nabi seka dima pamaosan sholawat Nabi kadinto badi partai sarang setuju tantaretan dari majelis selawat bahagia Masjid Korse sesuai sarang salerepon Simulje Al Mukarram Kiai Haji Imam Hafaz Syakur cukup daperte sarang salerepon Simulje taretan Ustadz Jausi saraboepon dari Tisa Cilputen Kacamatan Tesok Kaator. Allahumma salli ala Muhammad.
يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي وسلم. وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزوره يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي وسلم. تغشانا بنوره يا ربي حفظانك وامانك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسكننا جنانك يا رب أجرنا من عذابك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حطنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واصلح كل مصلح يا ربي واكفي كل مؤذي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. فتنزل العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله. فلما اشتد به الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم يا سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل مسك ما رأينا قد يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين عودك الصافي المبرد وردنا يوم النشر يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صعد عبدك تملى وانجلى عنه الحزين صعد عبدك تملى وانجلى عنه الحزين فيك يا بدر تجلى فلك الوصف الحسين يا نبي سلام
الصدور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وسلم يا رسول الله محمد. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sakadinto para rabu minangka bedepon pamaosan salawat Nabi sampun kalastarian malar muga sateje semaos tar sateje semersaaki sami-sami kengkilina syafaat teryaku minangka umatipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Para rabu sepatronom sesami mulya minangka angkat lampas satrosipun iki kadinto arapaki sambutan tunggal dari Ketua Takmir Masjid Darul Muttaqin sekadima dalam hal kadinto badhe aturake sareng saleraipun simulja Al Ustad Rudianto SPDI. Mengkuda saleripun simulja Al Ustad Rudianto SPDI beten kaula ngatore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Sahabatan kaula muljaki, para kiai, para alim ulama, para guru ngaji, tor sateja undangan saya muljaki sareng Allah Subhanahu wa taala kadinto. Terjukan sebatan kula muljaki kepala desa tang betang deje tor perangkat epon semoga-moga terosa dalam keadaan sehat walafiat. Saterusipun nyara sedaja nambai syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sekadimah malemangken kaula sareng panjenengan khusus epon jamaah Masjid Darul Muttaqin ampun bisa alaksanaki setong acara sesanget muljah kadintoh ki kadintoh Maulidur Rasul. Sekadimah ampun kaula sareng panjenengan eka niat mulai tahun sedimin. Moga-moga kaula sareng panjenengan sadaja ulia petotu kalaban hadir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekadimah kaula sareng panjenengan samangken beda jalan sesai se insyaallah iridai sareng Allah Subhanahu wa taala. Saterusipun minangka malam mangken kaula sareng panjenengan mahadir marabu Kiai Haji Malik Sanusi sedeteng epon dari Kecamatan Uringin Bondowoso Banda Besah. Saya kenal kalaban kota Tapai, mana bisa menap kenal dengan kota Keris, mana bi Banda Besah kota Tape. Insyaallah panjenengan sadaya ampun arasaki
manisa tapai bondowoso torjukan sakejeki beti arasaki manisa ilmu se beti sampai yaki sarang Kiai Haji Malik Sanusi torjukan permohonan maaf bede bekto si ampon talebat mulai gela minangka Kiai Haji Sanusi Kiai Malik Sanusi kadinto orang sehat tapi merupakan sebuah kewajiban amanah saya bagi de kanjeng de Kiai Malik Sanusi beliau tetap berkeinginan kaangkuy ngesee acara malam mangken walaupun lambat sakone kadinto dan insyaallah sejaki Kiai Sanusi beti Rabu de tempat kadinto putus istirahat kurang lebih 20 menit minangka buru lastare ajalani operasi jantung seterusipun de para panitia si ampon bersusah payah kangkoy laksanaaki kin pangkin malam pangkin segenap pengurus Masjid Darul Muttaqin mengucapkan mator saya busaka langkong tormoga detia amal sesoleh terjugan nyon sapora atas nama pengurus Masjid Darul Muttaqin minangka pelaksanaan emal are mangken gadinto beda setong sekorang yang terbagi de para hadirin di gadinto atas nama juga panitia berasal atau berawal dari rapat terakhir ki kadinto kalaban pangarep muga-muga kaula sareng panjenengan parengana kalau dengan ateh bekto 1/2 jam tabena maksimal 1/2 jam kaangkuy maikhlas aba malodeng ate muka pekeran muka ate kaangkuy narema pan berempan nasihat seperti sampai aki sareng simulja Kiai Haji Malik Sanusi sambil ngantos Kiai Haji Malik Sanusi mungkin ibu-ibu kadinto bapak-bapak ampun kenal misalnya pun pada pertanyaan Kiai Haji Malik Sanusi ngagungi sanapa putra takut tanya lagi deki beda seoneng beda 2 kita lo beda sanapa beda seoneng ngagungi sanapa raji setong mesti karena bini takok doan terus orang kamah Kiai Haji Malik Sanusi bondowoso rajina orang kamah tepat orang Jember maka minangka panjenengan nikah kenal ka Kiai Haji Malik Sanusi menunjukkan rasa cintana kaula sareng panjenengan de semulja Kiai Haji Malik cinta saja siap narema ilmuna siap maikhlas aba siap muka pekeran siap muka ate rida tedung bek malam sakadinto pamator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katur matur sakalanggong sakadinto para rabu minangka badepon sambutan dari Ketua Takbir Masjid Darul Muttaqin sampun diaturake sareng salerepan sebulja Al-Ustaz Rudianto SPDI. Para rabu sapotronom sesami bulja kanggo satrosipun ngiring sami-sami miarsaaki minangka jejer-jerenak tareka sibedi kalampan malam samangken sarapaki mauidhah hasanah jejereban atur bituah agung hikmah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekadima dalam hal kadinto
Padi cerbagi kalau pencernak sarang salar simulje Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Malik Sanusi SAG menangka pemerintah Pondok Pesantren Nurul Syam Saraboy pon dari Uringin Benda Besar sejukan deki padi mungkase bedepon papangkian malam samangkin Kak Dinto kalaben pamausan doa barokah mengkuda salar simulje Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Malik Sanusi SAG kalaben sungkem pangapekte abdina ngatore. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا فاختفت منه البذور مثل حسنك ما رأينا قمت يا وجه السرور صلى الله على محمد
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba bassnya dikecilkan, baga geruang ya. Bassnya dikecilkan, treble-nya dibuka, volume dinyaringkan, cek sound. Ketika ada seseorang mengucapkan salam, Assalamualaikum Kak Dinto, menabi diterjemah, muka-muka panjenengan seteja pas selamat sareng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentu jawabannya harus yakin, tegas dan kompak. Waalaikumsalam, engki kiai muka-muka pada pas selamat sareng al. Dalam hidup terkadang kenyataan berbanding berbalik dengan harapan. Syakat terus sehat, malah kadang sakit. Yang kita harapkan terang, malah terkadang hujan. Yang lebih menyakitkan dalam hidup terkadang orang yang kita cinta lari begitu saja, sedangkan orang yang kita benci terkadang datang membawa cinta dan harapan. Hari sekocak setampang karena beri, karena nyalpang tak beri. Al-insan bitafkir, wallahu bitakdir. Manusia hanya mampu merencanakan sesuatu, tapi kepastian berhasil tidaknya usaha tetap atas kebesaran Allah. Oleh karena itu hidup tidak hanya bisa mengandalkan kecerdasan. Tak tanto orang cerdas, soki tak tanto. Malah kadang-kadang banyak saya temukan
segendeng sesoki secerdas ngincem ke segendeng takaran rezeki bakun dari wa iyastagisu fastaghasu fastajabalakum. Maka setiap rencana dan usaha selalu harus dibarengi doa-doa kepada Allah agar apa yang kita hajatkan akan diijabah oleh Allah. Harapannya seseret rezeki tere berkembang benar Allah. Yang punya hajat keinginan Mekah Madinah muka-muka ibadah ngata hajat. Janda-janda tertuli baju laki. Ya seduda dia ya. Malah tak kesepian odi itunya. Setuju saya hadir. Moga-moga akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Gula mancing ini masih bakcer lebih jauh kipas. Meledim bagi kipas mangak lah tahun sekali nak. Aduh. Pilek kok. Sabak kada sakabu ebo. Ah, mun bo ebo jet. Ah. Malah tak rosak skincare ya. Hadratal kiram masyayikhin al-afadil wa ulama'an al-kurama, para masyayikh, para kiai, akhus bizikri jajaran takmir masjid Darul Muttaqin Taroman Batang-Batang Dejeh Sebatan Kaula Amul Jaki, jajaran pemerintah setempat, Bapak Kelebun atau yang mewakili Jamiah Hadra Cuk Korseh Desok Laras Arya diiringi Al-Banjari ya, betul Cuk Korseh Mada Korseh ini je. Hadirin kaum muslimin para undangan rahimakumullah. Asyukur ke Allah melemangkan Al-Fakir Abdul Malik Sanusi bisa hadir. Kaulah senang, kaulah jemper kemasan acaranya dalam rangka ikraman wa ta'ziman li maulidin Nabi, ingin turut serta mengagungkan dan memuliakan kelahiran Rasulullah. Kiai mungkin bulan Jumadil awal, kiai ajarak Jumadil akhir lah. Maki amolot kiai, inilah cinta. Cinta jangan dibasati dengan ruang dan waktu. Orang mula cinta tak tahu ke areh. Orang mula cinta tak tahu ke ruang. Edim ma'abai selalu ada. Rasulullah sallallahu alaihi ala kullahinin wa waktin, setiap saat pantas amolot. Kenapa? Karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam dialah pemberi syafaat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Lalu siapakah kelak manusia yang diizinkan Allah memberikan syafaat? Tatkala orang-orang sudah pada dikumpulkan mau masuk nerakanya Allah, Kanjeng Nabi ki dipanggil ben panggila. Muhammad, abes polaki bade umat tabeun saya tolong segera tolong karena mereka sotok kapingkok ke neraka.
Kanjeng Nabi ria sebisa nolong mangkana gula banpian dari paring oleh syafaat kanjeng na. Kalau kita mau mengandalkan sedekah, kalau kita mau mengandalkan amal masuk ke surganya Allah, amal sedim marah sebisa mengantarkan kita masuk surganya Allah. Seoning ka amal abe kan bian tibi. Ayo coba renung dan pikirkan hari ini. Engkau kira-kira mau masuk surga karena apa? Sedekah misalnya berapa persen di antara uang yang kau miliki dianggarkan untuk kepentingan agama Allah? Mbian kan seoning, menbian di 1 juta, apa iya belum 100.000 nak kebaik kepentingan agama, 200.000 ni teku abe kanggo keluarga. Mbian ke pikir coba. Cek banyak kereningan sing ngantor ke masjid dengar. Kalau kita mau mengandalkan ibadah, sholat misalnya, sholat yang mana? Jangankan sholat sunat rawatib, tahajud atau duha, atau sholat sunat mutlak, sewajib bayi abek banyakan long bulong. Subuh, abah zaki ya masjid, melabu subuh berapa sab kira-kira ada. Padahal masyarakat ini nak banyak, cok saking abajang ke masjid kapi tak kebuat masjid. Arah apa mun subuh mak kumpak bisa bitong je bani sasa, bisa bitong kabetok kabelut. Kadang-kadang lo teluan duaan makmumah setong imam. Jadi lagi keduain lah imam ben makmumah. Dan kadang adan ben imam yang kedibiin ben imam jila. Para hadir abak ni kadang-kadang banyak lecek naga Gusti Allah. Esra salat 2 rakaat subuh cek banyak antalam besar ya, telat. Makmun ngare abak kanggo kepentingan sape aktif benare mun ngare. Padahal ngare paling jek setengah jam. Mak kuatan ngare ben 5 menit sedengah-dengah baca salat subuh je abak tak mampu. Padahal mun biantar ke masjid keramik mapan ventilasi angin ada kipasnya masjid mak tak pernah. Mun ngarek kada emak cek biantar gagal tegel ke basabu. Mak kuat mun ke tegel. Bade tegel si keramik. Mak pas kuatan ke tegel ben ke masjid. Kening cocok-cocok sapir benari babu. Padahal jujur saya tanya, Syabri nyabe kambian sera. Ayo jujur, yang memberikan hidup kambian sera. Hal Syabri cetak ke gula ben bian sera. Syabri mata elong ben lesan ke gula ben bian sera. Hal bahkan dalam pernyataan sikap setiap hari salat bian selalu menyatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Coba itu terjemahkan. Inna sholati songkuna sholat beten kaula Gusti, wa nusuki dan ibadah beten kaula, wa mahyaya odiin beten kaula, wa mamati matena beten kaula lillah keagungan ajunan ya Allah. Kini pernyataan bian setiap hari odi matena kaula kanggo ajunan ya Allah. Tapi dalam kenyataan hidup pernah bian nyambi bini dalam kehidupan Antoni kak setahun makin kerpikir pernah ndak bian ngajak bini nambian lek pola beda jajan lek pola beda kenlakan ayo bungkus kita bawa minuman dek sekali-kali ayo etikaf di dalam masjid ini masjid dia Darul Muttaqin anak apa kak ayo malam nanti kita lakukan sholat tahajud. Kita coba zikir, kalau tidak ayo kita hatamkan Quran. Iktikaf le, tembus subuh deh. Setelah itu belanja kita pulang. Selama setahun pernah biar ngecek bini kanggo iktikaf di masjid. Cegene songkon biar banyak terkep tas. Beda apa? Siapa jeng tak senulap. Mesti biar muncul hosok si terkep ada. Badan pasti pot ini ada. Kan suka dikibas sujud. Ada yang terkep yetat kan berarti penyon repe ben bidik baru mon ngare cek ben si bini dengan
Demi sape ketika dia tanya arah pemun ka sape mak aktif ngare karena menguntungkan giae, menghasilkan giae. 10 tahun ngobu sape rega 15 ke bisa ke 30 ke itu 10 tahun. Iya mun hasil. Mun bah temu orbung jolon sape. Baik pada teng panjeket PMK ben Allah terengeter sokon sapena langapok bencolon sapena acereng sing arek 7 tahun pahjiom sapena ya Allah mak mati ya ben sapet kengain saya beri nyabe saya beri odi al ngantelakin pasah sidimah. Pernah kambian kemudian apa misalnya Senin Kemis atau puasa Nabi Daud hari Rabu atau anda puasa sunat yang lain cambian dengan jangankan puasa sunat Ramadan saya pentah sebulan 2 Ramadan saya banyak utang perintah sebulan ngalak belum hari dengan harap mak tak terus mah ke malik ini penyakit lambung ngerti langup nungep ke gulaku. Melana para Rabu saja ketika semua rangkaian amal ibadah tidak lagi bisa diandalkan, ayo amolot, ayo pecinta Kanjeng Nabi, siapa tahu abe oleh syafaat Gusti Kanjeng Nabi. Dan montar ke Mekah, Eraut Dohrua di antara makbar Nabi dengan rumah Nabi dulu. Ini kepada tulisan raja gini kan, dengan Masjid Nabawi kedua. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Raja ya di masjid ini. Kini kata pun Kanjeng Nabi, syafaati tang syafaat li ahlil kabair bagi orang-orang sendi dosa raja min ummati dari tang umat. Luar biasa hadis nih Pak. Siapa orang si raja dosa? Nabaan nih si raja dosa? Al-kabair apa saja? Matiin orang, menghilangkan nyawa orang lain, dosa besar. Azina, bengal kering tua, korupsi misalnya. Kini kan dosa raja. Tapi pian muntar ke Madinah, nangis ke Kanjeng Nabi, nyopreh tuan ke Kanjeng Nabi, jauh ka fastaghfaru. Datang ke Kanjeng Nabi, istighfar nang Masjid Nabawi, paham cinta ke Rasulullah. Wastaghfara lahum rasul pahe keterima Nabi yang memohonkan maaf kepada Allah maka mbian bakal sepora dosanya dan kelak ke surga dengan syafaatnya Rasulullah. Mangana ayo amolot jaga aja make kiai lebek malam karena gula ngabeza kimbian kene lesana agela mata namatem sudah hampir hidup di 2 alam agela kinjen kini mata. Ya odi kayak nggak sih tak mati semangat dok kayak nggak mi robu marin banyak maca solawat tinggi sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah banyak maca solawat man sholla alayya sholatan wahidatan siapa orang yang maca solawat sekalian sallallahu biha asra Allah akan melipat gandakan solawat itu tadi menjadi 10 kali lipat. Raja Genjer maca sekalian 10 balisna maca 10 100 balisna mon pian maca 100 balis sai mon sai bum pian maca benare kana ma'ifil jannah ada harapan guleben pian pagi eka bolong nang swargana Allah sareng Gusti Kanjeng na aya apa banyak maca selawat na bagi Malik ya macam-macam. Kalau asyraqal adibai ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaik kini kaduk budi kini kalanceng kini kan nyaman Al-Barzanji menempian tak elagakin ada salawat munjiat ada salawat nariyah ada salawat fatih ada salawat tibil kulub paling kendean salawat Jibril sallallahu ala Muhammad ini ke paling kendean sallallahu ala Muhammad paling kende
Sekendaan boleh, tak ada lah. Selawat. Muhammad, 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 Muhammad. Tak ada je benda selawat, tak ada ganjen aja. Muhammad, 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 Muhammad. Salah dua kau tundu, mat, mat, mat. Sedateng madrai ban majadun. Sallallahu ala Muhammad. Dilagukan bisa. Sallallahu ala Muhammad. Coba. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Beda keyboard deh. Coba cek keyboard dulu. Panyaman. Bagus. Terus boleh. Muhammad. Bagus. Sallallahu alaihi wasallam. Semuanya yuk. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bisa dikasih dengan lagu-lagu dangdut atau ada? Bisa? Beda tam-tam aja. Hah? Ayo lanjut yuk. Semuanya yuk. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo. Sallallahu ala Muhammad. Keyboardnya semuanya yuk. Sallallahu. Semua tangannya diangkat. Sallallahu. Saya minta syutingannya malam ini. Bos, sana bos, yuk semuanya yuk. Sallallahu alaihi. Sekali lagi semuanya yuk. Sallallahu ala. Ya Allah, selamatkan semua yang hadir malam ini ya Allah. Selamatkan dari berbagai macam bencana-Mu ya Rabb. Bencana wabah penyakit, bencana ombak tsunami, bencana gempa, karena Engkaulah yang maha menyelamatkan ya Allah. Allahu alaihi wasallam. Rapnya tarik sekali yuk. Ya Habibi ya Muhammad. Semuanya. Ya arusal qasikaini. Semuanya diangkat. Ya Habibi. Yang angkat tangannya dipanjangkan umurnya oleh Allah. Yang angkat tangannya dimudahkan rezekinya oleh Allah. Sal khafiqaini. Luar biasa semuanya ya. Ya Mu'ayyad ya Mumajjad. Semua ya. Ya Imam al-Qiblataini. Semua sekali lagi. Sallallahu alaihi. Yang hamil dimudahkan kelahirannya oleh Allah. Seseret rezeki tidak bergembang benar Allah. Yang punya hajat keinginan Mekah Madinah, kabulkan malam ini ya Allah. Allahu ala Muhammad. Semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Tepuk tangan untuk Jami Hadrah. Syukur Syekh. Hari tes ya lagu pertama. Nanti ada lagu-lagu berikutnya. Semakin hangat Laila daerah dikit. La Muhammad. Arab pemak mati bahasa dina dia. Hah? Kong selet Pak. Jat making gaya na jan kok peh pemati mangga dua padam kapiwa.
ngabes ke gula. Konsentrasi ke gula kada, jangan lengan. Keng mun katono ni budi ke bala, engko lonjak tu rezeki. Allahumma shalli ala Muhammad. Banyak maca salat di samping pahalanya besar, orang yang maca selawat riyah akan dimudahkan dari berbagai macam kesulitan-kesulitan kehidupannya. Endik masalah ben datang ke banyak maca salat. Endik masalah ben keluarga, ayo banyak maca salat. Pola pian di bisnis tak bate lancar, baik di Surabaya, Jakarta atau Malaysia, mak dagangan tak bate laris. Perbanyak babi lele. Jangan sebini, cok saking pada bensin kak positif. Ayo berbenbir bibir kok ben kak. Musuh boleh, keluk boleh. Ya mu'ay, ya dia mumajat, ya imam al kiblataini. Mondeng bini ibu baca selawat, walau emosinya tinggi drastis akan turun. Nama kala ngoso, agak bigi apa sih bini? Salallah. Mak tepes le, musok kok kebon giga. Banyak macam salah. Coba timbul kulub, coba. Keyboard dulu. Allahumma sholli. Jak ni ke? Tengok ada. Ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Coba lihat, kan ada kan nada-nada kayak gitu kan ada. Wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyat wa ala wa sahbihi wa. Coba boleh lah, coba tes berdebat saja. Allahumma sholli. Mun tak tahu iya beun sepidato kok saya tepat aja marah. Ala sayyidina. Jangan gara-gara sebotol minuman. Ayolah semua dengan apa tam-tama kapi tapuyo. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil. Semuanya diangkat lagi yo. Dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari fadiyat wa ala ali wa sahbihi wa sallam. Sekali lagi yo. Allahumma sholli. Yang punya masalah mudah-mudahan dapat tenang benar Allah. Yang susah diberi kebahagiaan oleh Allah. Wa afiyatil abdani wa shifa wa nuril absari wa diya. Semuanya diangkat. Wa ala ali wa sahbihi wa. Sekali lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha ya Rabb wa afiyatil abdani wa wa nuril absar. Yang susah mudah
mudah-mudahan dibahagiakan oleh Allah. Seraja otang lunas lihi wassabihi wasallim. Dua lagu kita selesaikan. Jadi selawat namun Laila aja. Saya manis selain Laila letak manis. Mun Laila bah ngepas kemarin deh. Gula nemare pada kantor. Saya tinggalkan pesantren saya 6 hari. Gula pun nemare terakhir nih kemangkin nih. Setelah pengajian kantor gula Pleman, maknya ina WA gula mulai gula, Kak posisi di mana? Gula selalu jawab, percayalah, percaya dek, aku selalu ada di hati kamu kok seterusnya. Maki kiai mun WA ngak dia gelia gia aden. Nemare sangang hari gula tina maknya ini. Nisar tanggal 20 November ini saya ajak istri saya untuk ke Mekah. 20 November ini kan gula umroh bareng dengan Kemos Le Adnan. Maknyai gula maknyai ini sambil bawa 2 pesawat. 1 pesawat Kemos Le, 1 pesawat saya. Beni setirin tibi beni. Gula nyampe 436, kemudian Kemos Le sama 436, 1 pesawat. Di Jeddah gula beda onjangan lewat KJRI Kedutaan Arab Saudi untuk Indonesia. Gula pidato ben kemuslegan. Ada Jeddah ada 3 lokasi. Di Mekah ada 2 lokasi Kak Kia. Apuh singonjang Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh Arab Saudi. Di Madinah juga ada IJMI, Ikatan Tausiah Mukimin Indonesia. Jadi gula maknya ini sampai kenapa? Karena dia rela. Saya tinggal setiap saat gula onjangan di Tina Nemare. Kemarin di Tina ke Jayapura, ben gula ke Buton selama 9 hari. Tina ke Kalimantan, gula Pontianak, maknya ini kerida. Lalu dia usul, Kak, bawa aku ke tempat di mana tidak banyak orang kenal kalian. Maksudnya apa? Karena mun pian kenal kau orang, semua asalaman kalian dan sampai bertamu-tamu terus. Gula itina boleh. Ayo kemana yuk? Dan maknya ngereng, dan bian gula ngocak. Kemaknya kemana yang kira-kira ndak kenal? Kalau bisa ke Mekah yuk, Kak. Ayo, saya minta Kak jatah untuk ke Mekah. Saya minta 3 kali 1 tahun. 2 bulan ke Mekah, 2 bulan ke Mekah. Langsung saya iyakan, kibon, saya terima. Jadi 2 bulan gue ke Mekah maknya ini. Gitulah jadi laki-laki, open ke si bini. Tetempian mentero kembang rezeki, apa yang diminta oleh istri layani. Kenapa? Karena hakikat istrimu adalah amanah, titipan Allah Subhanahu. Jadi memang mentero kembang rezeki, apa yang diminta istri kasihlah. Banca mimpem pian di biniratin kalau anggaran kecantikannya tidak ada. Kenapa? Penelitian terakhir, observasi kedokteran, cantik butuh biaya. Skincare itu mahal, mun pelekiran ya mudah. Belunge boleh Pak Buntu, sabak keleper campur aing tes petes juga. Salah bekerata petes nak korap kemuan si bini. Pastikan selamelak keretek botek nama dan nama. Silake alonjak ke bakar, ya Allah, pocong, pocong. Si bini lah kojak pocong. Lemaknya ini setiap 1 bulan saya masuk di masjid spa, elulur, badan ini bini kutu openin, kerembat wajahnya, mandi zona, mandi air hangat, minumannya es jeruk, jus wortel, tarter pada 4 bulan, aura kecantikannya semakin nampak, senyumnya semakin manis. Keng selake, Pak, keredeng janding debon goa bengep. Ya mau ngalak asli sederhana bisa. Akabin belum 12 tahun lah beri lop kolop melalui si bini. Tak sangat berjenci lain. Belaku merogi siang toroy. Ocen nih kaki. Hah? Enten nih kan? Tidak ada di sini.
Maksudnya Arab pemak rese, saya luar suruh ke dalam. Saya neng luar, neng dalam. Mun terus marina, ayo doa pak. Kau memanti ocen ben gula. Seburu ni siapa? Munjen terus gula ben bian seburu deki. Kayak mun gula si manti ocen si elang marin. Terus lah. Ada kan? Ayo konsentrasi ke gula. Ma ocen. Hari pada saya tandi uduk berarti pada saya akan tok gila ada pas ocen dia. Allahumma shalli ala Muhammad. Banyak macam solat. Ban gula ban bian mun ninta Kanjeng Nabi kalau ingin damai hidup para jasokor ka Gusti Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Quran. Ebri cetak ayo ke bersujud ka Gusti Allah. Ebri mata ayo babanyak ngaji Al-Qur. Mun ebri lesan ayo babanyak maca salat. Babanyak zikir ka Gusti Allah. Jangan suka ghibah. Ebri lesan apa coba tentang kejangan. Mulutmu ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Bibirmu adalah ketampananmu wahai laki-laki. Bibirmu adalah kecantikanmu wahai perempuan. Merah menyala. Ya beda si betinggi kok pas enggak sakit. Ayo. Bayangkan Pak, mun bian lahir pas tadek bibir, coba pikir. Walau kecil bentuknya penentu ketampanan dan kecantikan. Bibir kan nih gini, lahir biar pada bibir, makanya soke orang yang bibir tadi, tapi nggak omplong jalan biar ngedep ke adik. Makan memberi bibir banyak maca sholat. Bu Ebo, banyak seorang istri tanya pada suaminya, Mas, kenapa dulu kau persunting aku Mas? Kenapa dulu kau kawini aku? Jujur Mas, enggak seneng kenapa enggak gula. Orang bini selalu mempertanyakan nikah, kalaki pasti. Biar seneng kenapa sih ke gula? Mak pas kabin ben gula biar. Meloleh tanya kita ruwet si laki tu. Ayo, banyak laki-laki yang menjawab bibirmu deh, bibirmu yang telah meruntuhkan jiwaku saat itu. Si lacong mojocong si bini. Mangga ada bu ibu mentro genjaran si raja, mun beda si laki, bibir itu mirah-mirahkan. Sehingga si laki tak kerjet ngebas bibir biar. Ya Allah. Ada buah naga di hadapanku. Mulai bibir kau cak buah naga kan lekombi ben silake dia. Saya neng dapur melolo. Dak male dapur gak tabung ben silake. Ya Allah, mengak butuh mang bibir lele. Yo parati. Are kebanyakan nek bini salah adenten. Mon antara belanja ke pasar gulaku. Masa antar melia gengan, antar melia kerupuk, melia ko ajem, lipen yang kui lipstick. Parfum yang kui, baju-baju yang terbaik yang kui ke pasar. Akhirnya setahu ketindak-tindak datang ke nak, komina datang ke ya Allah, ibu makin dia anak dua, sepak, parah beda masalah mengaji lagi namantan. Tapi salah mulai ke bunggona, baju yang baik dilepas tengah-tengah ada lagi ner. Daster selebuk tebuk yang kui, bener daster batik yang ledek gember ki sak baksa aki. Mon keluar kotang siro gero yang ku selamole kotang sile komitiin lo le pukul telo kali rugi esak paksa aki sampai silake ngocak ya Allah le mata tepak ke beden ada lele kujur ke barat kujur ke timur mereng sabaru dek bila si seneng ngasih lake montar keluar parfuman tar ke pasar parfum tedung ben lagi nah remason saya kira bagi ke badan saya geluk besi lagi ya Allah panas le panas nyaut si bini cap elang menjaga jadi senang kadang mendi anak bah mengita temu mangga nambian montoran dia anak si cerdas teori kedokteran neka teori kedokteran ambian montoran dia anak pinter cerdas lakukan hubungan jima apolong laki bini monpon pada terona kini ke teori selaki tepak antero, sebini tepak antero. Pah pada, abareng teror ya, dipastikan anaknya cerdas, dinamis, pecing lagona.
Tentu sudah cerdas, positif, paling pada teror. Jad pada akarep Pak Embu. Sedeng gendeng lu tak pati akarep. Mungkin embu entedung ngecok deh. Aro gendeng roh. Lemut pikir apa? Orang yang sebini ilang ngetek roh kira terus lagi. Lalu biasa mun hadir ke pengajian selain agelak, tak nolak agelak je. Selain lamari agelak bahbi tibiat. Sinyal lo gak pegaan dah ya. Ada berarti oleh jetak manjat bengar roh. Makanya bu, menurut si cerdas, cobalah karakter suami pahami. Badar yang laki si seneng nyium leher bini, kan bian seoning ngelakin. Sejak akabin sampai di anak dua, leher saya cium melolo. Berarti bian di laki pemburu leher. Tegernguk nongep si bini ke gubangku. Leher melolo si ojo. Tapi beda orang laki si tak pernah nyiting leher bini. Sampai di anak telok tak tuh nyium leher. Karakternya beda. Nyor sorga kelenjap namolo dengateng kelenjapan ni pentang ji yom ite ba iya tin lah iya kelenjap na parfumin yu dar malaki na ban le can si bini ada engak wang mentang laki sor nyor sor tak to karo na beda si seneng tedung ngamunteng bini beri bental tak ande tedung ngamunteng tikal bersabar yu munteng parfumin. Iya tapi mon abit telu tidung kemunteng payah si bini iya kan tok sekejap selaki cokok ngucap maaf kak meledak kak ada mesti sing ke tipi iki apa elang bona kan tok nung ngepole kemunteng seneng tidung kemunteng bersabar le mon la si bini paham kasih laki maka empian kenjen raja man nazaraha falaha isrina darajah. Siapa orang bini seneng adenten untuk kepentingan kebahagiaan suami, ambian kene panteng ban selake dupolo ganjaran dari Allah. Contoh, ambian kok mareti, pamapan, bibir, mata, bahkan mun maknya ini ke bini gula mun ponde ngak nikah, pasti pada adenten maknya diki. Itamo sekitar subuh gula dateng maknya mandi, lalu dia pasti berdandan. Bukan hanya bibir dimirahkan. Sido belukot nama dek korak begedung dek dengar dek pakoning emas bulun matan pada pek kampen cerapat san pon gula dateng batu ketepan ke gula engak nok des sudah dengar deng maknya ini cit ngecit gula mon pon ngak nyanyi lah ini paham ini berarti ada istri yang sadar diri mon gula ki bek malam subuh anak ki tedung maknya mesti ngocak kak capek ki sambil nukuk bental ben selemut ngereng mina biasa ini kayak sapona tak usah gula marek tedung sejak dari tol Pasuruan gula ngidelek coba buatkan aku kopi mon maknya ini tepat ngangkui mau kena pak gula ngocak kebayaki kopi selesai dia buka mau kena langsung dia pakai baju-baju you can see baju-baju yang tembus pandang tepes ya kelambian geng pedong dong nyeradang ngepi maki kiai mon ngabas ngari nung ngep kiai pun kok songkon pak maki surban ini ngeter pak lah ini kan nyaman agreng bini agresif kebaik kopi maknya ini sanpon kemarin kebaik kopi ini kadang-kadang pamalopah kota ngaro yang kui separuh dengan aja sambil mata baru kopi maki gula tak setia bentah balik mbian faham sadar itu apa mak yang kui separuh maknya ini senyum untuk suami kan pun abid mbian tak ngenalin nikah gue ngucap iya ada gunung Bromo kemper silocot separuh. Ada yang bini si agresif, jadi kadang di bini tak paham. Tedung ban si laki, anak celana levis. Arah apa amun tedung ban si laki, mak celanaan. Sapu saya tayar si yang kui. Sampai si laki ngocak, ya Allah, tak tahu si muka golek mau ngadele. Sampai subuh tak locot sapu. Kulaku si laki apa mit ke pasar, pah mele gembok yang telaki ke si bini. Lek, selot sekali lek, kunci sekali lek. Lagi ni tak paham berarti. Lemon orang bini paham dan sadar diri aten-ten ratin pasti laki tergoda pahya bes dek haya bina kemari dek ayo duduk kamu di depan saya demi Allah lek benci ratin setia tak rogi kok lek agabin ben-ben kok jet ngari kok sesareng kok macik ratin setia bah misem si bini dan ngabes dupolo toron rahmat dari Allah pun kasih bini ini mbah heguk teku wa mammasaha paisot lorsot pepe nanti
din siapa peper kidin gula kak keng halal kan dia leer ya din bian ko terus ngerset ria abi dan si bini din bian mun sampai neku wa mammasah arba'ina daraja pak polo kencen engak bugi iya bes jubolo setting mbak bo teket sebita kencen ada tekanan dikit-dikit pecek misal alhamdulillah sebita lah bade si bekerja kencen wa mangkub balaha tapi kalau mengecup kubbal itu ada dua kalau di kamus ada hidung bertemu pipi mencium tapi ada yang lebih ekstrim kubbal itu bermakna iltiqa'us syafatain bertemunya dua bibir berarti mengecupkan pamira bibir embian kecup ben silake balas dengan kecupan yang lebih mesra berapa pahalanya samani nadaroja belum polo tapi embian mune kecup cek ngike yu ya mengike tengir silake pak kula-kula antar ke puskesmas dem maka gemet ben murah muntang bibir lah totok ben yun malam dak sekali tapi mun pas apolong pas kulur si bini terjadi jima sadar diri selake jet lakena si bini jet binina dilayani dengan penuh kesetiaan dan kasih sayang maka gencerna melakukan jima sekali suami istri sama dengan melakukan pembantaian jihad fisabilillah matiin 100 sengkapir tak usah antar ke Israel bian tak usah perang ke Arab Saudi tak usah antar ke Palestina apolong ben bini sekalian kini sama dengan pembantaian 100 orang kafir kan nguihu ganggu kan malu mere maghrib mere silake 100 mati wari nggak pergi mari isya arangka boleh silake ntar ke Israel si bini iya le masih ki banyak orang kafir le amunyi si bini pati boleh kak dua kali 200 telur kali 300 pak kali coplak tok ada selake wadah ajri ya beda pojo pun nasi terus lagi malu para hadir anjak nih bini menterus warga nggak jadi contoh fadhail amal banyak garing bini ampian tar ke Mekah belum tentu mencium Hajar Aswad Arab pesenyum Hajar Aswad punya orang padahal ada fadhail amal yang bagus untuk perempuan siapa orang bini senyum kalakena itu pahalnya sama dengan mencium Hajar Aswad di Baitullah nggak dia paham nyium kadek ke si bini ke si laki sama dengan mencium Hajar Aswad makanya kayak laki mentepak neng yamper penbik tibian nok jornok yuk kok masih terus nyium Hajar Aswad pas sembian tar ke si laki pakai cium tak salah boleh bon si laki tepak neng cium teket pak abid kok si laki mesti jemput mau kebaik cium sehingga curiga si laki beda apa dia paling minta BC paling dia kemana keng mun pas cium teket pak abid pas ngakak si laki hahaha misalnya pada ben senyum Hajar Aswad bo sepo tuh dia remah kok caranya macet tau dia singin nama jai rembar antos tedung ya salah tedung jai rangkain ya Allah ajailan tentang Hajar Aswad yang lagi tisu kada ya Allah akili tentang Hajar Aswad saja cium ni sukuni ya Allah bujail tentang Hajar Aswad tapi kini kekejaran Kanjeng Nabi begitu sama pandai bersyukur kepada beri cetak ayo ke bersujud ke Gusti masjid ini tempat sujud assalatu wassalamu alaik mula sebu amunyi tarhimni ya imam al-mujahidin ya Rasulullah salah daerah jaga pak mula pada tarhim ngak ada jaga pak jaga ngalak wuduk bani bah ngalak sepeda teganggangan ke budak ketemu mon si bini tempat tedung jaga dek ya dek jaga tunya akhirat kok ben-ben lek wallahi tunya bentang bini lek pagi di akhirat aku pastikan kamu juga yang paling cantik di antara deretan bidadari di surganya Allah si bini manteng ke si laki kak sapa orang nangka kok payah kok setia kak boh payah ada remah dua kali ben merengkok malam kak rompal kok badan kak boh
Cuk kebaik alasan lek bentak bojeng gara-gara engkau. Engkau laki nebeun. Engkau berhak dan saya halal ngompoli kamu. Tapi mun beun pas tak salat gara-gara engkau apolong ben-beun lek engkau dosa. Engkau menjadi penyebab bentak salat. Pas sabar tiring laki. Geluk sebini sayang. Ayo bangun lek. Jangan melekok pekol ke jeding, Mbak. Reng bini mun pekol persis kadel lu pate ketekan biasa. Depak keadaan jeding apa si bini? Mas, wallahi gue bangga di laki mbian mas. Ternyata aku salah menilai kamu mas. Ternyata mbian laki-laki yang tidak hanya mengagumi kecantikan aku mas. Mbian laki-laki yang tidak hanya mengagumi keindahan postur tubuhku. Nangis si bini, nyap-cap air mata. Dan dia berkata, mas, kau bimbing aku menuju surga Allah mas. Kau tuntun aku menuju ridhonya. Pasti geluk si laki. Mas, bisa berjanji kamu malam ini. Janji apa sih dik? Cintai aku karena Allah mas. Pasti geluk si laki. Sayangi aku karena Allah. Tolong mas peluk aku malam ini karena Allah. Pasti rekep ben si laki si bini. Eret-eret kelem jeding si laki. Merebole si laki. Jangan si bini apa? Jangan apa aja enggak enjak le nutut. Padahal mun tak mere sekali gogok bertakbir. Mun ngimamin Allahu Akbar tandis. 3 kali semalam. Allah. Enggak lajengan tak nemu angin. Suara apa? Sami'ar liman hamid. Can matuan mak deh ya suara lagi. Eki keredeng jandeng nabun bah. Coba ibu jujur, biar mundi laki bisa ngimami sholat, seneng namandan. Bismillahirrahmanirrahim. Ki subuh lagi imamin, makin matuan jaga-jaga, waman tuh ngimamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Tuh seneng kan ibu kepada laki ini. Sesusah mundi laki bah tak pati tahu ngimami. Imami iya lah. Nikang tu. Can si bini, ya Allah. Ada masalah dalam sarung ketang laki. Mana bajang nikang ngak dia? Mek geng lebar sabaru apa tu? Salat takbir. Allah. Beda saya santai dulu apa aja enggak? Terlalu santai. Allah. Can malaikat kiridu ning ya no, ning masjid malaikat sami Allah. Allah. Apa olong malaikat enggak baca lagi? Raja otang orang dia balik. Coba abes praktek takbir. Saya budi kenal lagi. Ebo ngenale. Saya mau praktek takbir, ngangkat tangan saya. Padahal nggih. Beni neku mik ngak ada salat beni. Mbian mah ngebes mik melolo. Tau usah nyambi mik mbian laku. Dugi pas nyambi mik tapi tau usah. Kanjeng Nabi mun takbir ketinggian tangan, ibu jari, jempol loros dengan kedua daun telinga. Allah. Mana tarik ke atas, jempol kan kopeng. Allahu Akbar. Pergelangan tangan kiri dipegang oleh tangan kanan, posisi di dada. Paham gak? Ini fikih laki-laki. Mon bini ngak dia. Beda fikih perempuan. Mon bini angkat tanang ke atas, bini ngak dia ke atas. Dia tekuk ji, mek berdisi kujur ke berak ke timur apa gitu. Mek cabok angin puting beliung di pasam nyapsa keluar tekuk. Yo. Beda loh laki-laki perempuan. Kalau laki-laki ruko mentang keluar tanah terbuka. Mun bini kempok gede lho. Cek mentang dia iki mek tonglet-tongan ke berak ke timur dia. Apa tangan ke? Iya mun locot. Apa rosak deh beda perempuan ada tata keramanya yang berbeda. Paham ge? Jadi tak usah tukar mereteng deh. Siapa yang belengan mempahdik mantok tak pati gena. Imam Ijong ngkibah pah teka aki. Arrafu akbar.
Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Dan matuan ya Allah. Mata pak kereng Thailand tang mantur ide remade. Salam. Dalam carana itu adalah praktik sholat. Lagu leban bian, montro odi itunya selamat kantos ke akhirat, setong. Carana ban gulembian, tergi pada lanjeng semampang kita masih punya umur, tore guleban pian saling asah, saling asuh, saling asih. Cak tokaran ini. Arapa kematian akan memisahkan kita. Orang materi penipuan penyakit, makin ada gejala virus boleh. Gula anak ada di Darut Tauhid Malang. Minggu-minggu kemarin nih para Rabu sedaja, pada cakancannya saya sakit 6 orang, atambah 10 orang, atambah 30 orang, didatangkan dokter, lalu kemudian positif influenza tipe A. Sehingga semua santri 800 orang dipulangkan satu hari itu. Kenapa? Karena menular. Kenapa influenza nih kan? Hampir sama dengan COVID. Tuti pilek, tak nyaman rasa, pasti tak plengen nih ke guru. Guru influenza, tapi itu seminggu biasanya. Le virus nih banyak mangke. Tapi Pak, orang materi benih polan ruah benih. Itu hanya sebagian penyebab. Kematian adalah ajal. Ajal itu adalah batas kontrak kehidupan manusia. Mungkin tepan COVID saben pengajian ngak ni kata oleh dibubarkan. Ngak gi ada social distancing, jaga jarak. Tak oleh along polong ngak ibu. Mungkin tepan COVID ada jarak 1 meter 1 meter. Namanya social distancing. Gula tanya ke dokter, arapa mak jarak semeter toju? Penularannya lewat udara dia. Leye jeria mak ning semeter mun lewat udara. 5 meter sap ke elong ore. Mesti namun pada penyakit COVID si bener beni amaskeran. Aheleman. Kasongai aheleman. Kata se, nih dia orang ngecek sampel aheleman. Jangankan COVID, beletang tak kok kambiar. Apolong lagi bini mesti pada ngaku helm. Sterilisasi, malah ingat latu-latu Rasulullah menggentung. Tapi ingat, ke muslim nelpon gula, Khalil Yasin nelpon gula tepan pada COVID, kak, mak banyak pengajian pagagal kak, tangdi, iya pada, coba pagagal dia, pada COVID setiap virus, sampai bila deh kak, dia tak tahu, jangan kok benih virus, ke muslim apa tadi? Keng musle, kebelah ke Khalil Yasin dia. Mun kira-kira pas COVID sampai 5 tahun ngak ria, pas tak oleh konjengan, kapi perai kan, kok ben-ben tadi konjengan. Ayo pada ntar ke pasar, melembi bah ngare abareng pas, mulai tadi konjengan ngare abareng. Mun sampai 5 tahun. Tapi Pak, makin COVID ada, kematian tetap berlangsung. Orang mati bodina benten. Artinya apa? Kematian adalah hal yang berbeda. Materi benih penyakit, tapi kematian adalah ajal. Ajal adalah batas kontrak kehidupan manusia. Mulai depak ke kontrak odin, tidak usah sakit, lempo mati. Di pangkat jabatan mati, kiai mati, presiden mati, gini mantan, sesoki mati. Karena kematian adalah ajal. Gula ban tak seterusnya odi, mangkana pongki odi pamapan. Selamate, dek reken, apa? Iya mungkin odi saling cium saling peluk mate bendem bas minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah Nabi Adam itu tiaki ke dalam tanah manusia bakal bener ge kak tomun mate bendem jame coba atas nyiur apa coba ngaruh apa larangan sape Pak mun sape mate beli kolein ki baju 30.000 per kilo kolen sapi munbian mate saya rasa mele kolen dia ke bayi hadra kolen dia pas tepak keburin kolen cek celeng saya tapu hadra tak lebus tapu sekalian 2 sebab hadra jaya ke apa Pak
Sape ro make tak pernah sepatuan. Sape make tak pernah kaos soko. Tapi sape mun mate kerak koko da sape gentonge pasar, laris terjual habis. Karena kokot menikelah dadi kekel. Campur bakso kikil, campur soto ki. Colokan sape. Coba dinbian, make ladal sandal benare, mate kerak ketok gentok oda. Uji keberanian. Pekol papolong bentuk oda sape pasar. Kira-kira tok oda mbian bentuk oda sape kemagerus sokon bian ben sokon sape. Mun tak buru ben sia degeng jeung ujak gula. Nah aku selamat ya, Pak. Colokan sape, make le banyak jaile aosengan, tapi sape mun dibeli kerak bibira rebus bisa jadi cingur. Campur rojek rujak Cile sape kalau dipotong itu namanya bestik lidah. Separuh cile belum puluh ibu larang cile sape. Colok sape le paju kapine Pak. Napa mbian mak ngabes colok gula. Mata apa nyaman Pak ngabes mbian. Colon ke Malik pehwan mbian. Makila pidato benar ke Malik. Coba ke Malik mun mati kerak bibir rebus campur rojek. Bataber kareng kang gotang dina. Ya congor ke Malik. Siapa sing ngakan? Colon kiai tak baju. Nah boleh colon bian kapi Pak. Cak ngabes tang colok meror bian di colok kia. Buntokan sape. Makelah sape dia. Buntok na polong benjelat dong. Tapi sape mun mate rak kerak pas buntok potong-potong rebus itu bisa menjadi sop buntut. Makanan favorit di berbagai macam restoran. Gulai yonceng ke Malaysia, di bari ke Damansara, Kayuara, banyak yang Madura. Mereka ini ke yonceng ke Genting Helen, dari Genting Helen ke Petaling Jaya, Kuala Lumpur. Pak Are, beri canai melolo, teh tarik canai, tergerbek-bek tabu. Gula nyari sop buntut, dek remah cara natanya sop buntut, nyari Upin Ipin tak ada neng Malaysia. Padahal neng dina berde film Upin Ipin, atu si daerah. Nak tak ada di Malaysia. Pangalan atau Upin Ipin, awak lapar nih. Aku tengok di menu makanan di kedai nggak ada sop buntut, yang ada cuma sup ekor. Awak bawa nyaman itu, sup ekor, benih buntut, sup ekor. Gue tanya ini kok ada, buntut gak ada, ekor ada. Gua, iya jibat itu sadeng mereteng. Kenapa keluar? Kok maju Rasulullah. Mangan padongku, sop buntut ku sup ekor kasa. Sekerak 20.000 tuh lo kerak sebito ke bularang buntut sape. Maaf bok ki gula tak bentak benbian. Kek laki elem sarong ji kan beda. Ki ngacul ke adek setia. Ngak mik kan beda kan. Tidak jago nunggu sarong ngabas engkau bayi. Jadi asli buntot. Keng setia ki ngadep ke adek. Mun tak percaya pentel ke budi coba. Tak balik ki. Mun disampaikan bulu nih bawa. Mun sembian yang sanggi berdietan. Coba kayak laki mun mati tok ketok je, paling tadi telok tok, tadi telok kerak din. Iya mun si bekerak je 5 kerak. Iya mun si cek raja paling bisa 11 kerak je. Sabek ketobung pataber, ya sebetut. Siapa sih ngakan? Cek kita ikeladin pian celengah betong aja tak tokaran. Cobaan menteri pangru. Mangga dari remah, hidup Allah tidak menilai ketampananmu. Allah menilai apanya? Tidak menilai pangkat jabatan dan harta kekayaan. Tapi yang dinilai oleh Allah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapakah amalnya yang terbaik di hadapan Allah. Mangan Kanjeng Nabi as-salat, maka lepas tes warga as-salat. Kanjeng Nabi masih istighfar sampai membengkak juga kaki Nabi salat. Artinya apa? Ayo bapak jeng ibadah, mak lepaki tak kumpak etunya apa entah Kanjeng Nabi nang akhirat tere papolong ada Gusti Kanjeng Nabi. Amin. 1,5 jam saya ceramah. Ben gula langsung minta doa, mulai langsung gula marina. Biasanya subuh depak nih gula. Kalau 6 pagi atau setengah petok gula depak langsung morok santri. Posak bon, gula morok nih banyak bon. Kiai Rabu. Berkat tuh kita ipatoron dengan dia. Gulen nih kulin krusar dinciher, badan si mukmin, eciom, muka mobil gula. Om parfum luar biasa, din pejabat, din artis, om mobil cek lebur. Coba ambian muka mobil gula, bu kocor, bu tutul, bu petes. Kalau jok pun, masya Allah, mon saya hanya berkat gula gitu, sampai kejok ada.
Kadang makai lesen ki beda bili naik ke atas motor. Berarti beda telur, beda motor. Geger biasa. Masih gedean motor eki ge. Masih beda telur, kui kalak beda telur aku. Lah enggak mangken. Wo banyak. Beda belum bal pokok. Diberi jim siapa ya? Ji Mukmin. Beda jiher ki. Kiai, mampir kiai. Gula lah je beri si bodong. Kau mun si bodong ni tangkap kau suruh jadi kiai. Punten, semuanya pakai cukai ini Pak Yai. Bagi ke tokang ya, pesantren gula depan membangun tahfidzul Quran. Gula mangken agak baik ni kan ruang pengajian ngak ni kan yang pesantren 4 hektar. Tentu gula mun beda pengajian posak 4 hektar ni kita usah kursi ngak ni ka Pak. Toju apa bareng. Gula ni bari mendatang Syekh Bidin Habib Bidin Az-Zahir. Gula pernah mendatang Subhanul Muslimin At-Taufiq oleh Ciher panitiana. Sada tengah Hamid Uye penyanyi pop reggae, saya nyanyi ST12 Ciher senyam begini sebagai panitia. Gula mada tengah boleh mungkin Habib Syekh pentahun gini kita membahas dari yang tang betang depak gebengkoh sudah ada 2 hektar tanah saya persiapkan homestay penginapan para tamu. Tetapi mun gebengkoh mbian tretan gula langsung mele kamar pun kiai saya bermalam kiai free bebas biaya. Bada jeding lembengkoh pola ambian ngantar ke joglo bada yang berbentuk joglo-joglo kolam Pak ngereng bebas kambian nginep Pak are 5 are bebas ambian antara kak emak sudah ada mobil telok ya kak seni siapkan untuk para tamu deerna deer mage malik gula menginep 5 are monggo deerna apa biar bakso rawon mie goreng mie ayam rawon lengkap cedlah banyak sekeng tekeng ya dan bungko gulen kan lengkap ben paita apa yang enggak sendiri ke benyu. Gula ngapa sembian selak gula jen kini mata narodai. Berarti ki nyambung bekena. Keng tak mampu lah je tak mau. Allahumma Muhammad. Terteka hajat ka pinggir? 1 jam gula mancung ngak ni ka. Kita nginum tak ada remah gula mancung boleh kali. Daripada nasihat selamat sedaya jengge. Taka hajat napa saya ka hajat mbian muga-muga kabul ben Allah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah bi syafaati Rasulillah Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Saka itu bisaos dari Al-Fakir Abdul Malik Sanusi, manakala ada salah kami mohon maaf yang tiada batas. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar kiai doa ya. Ajunan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajmain. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam. Selamataki sedaya hadir ya Allah. Selamatkan dirinya, selamatkan anak keturunannya ya Allah dari berbagai macam bencana-bencanamu ya Allah. Ya alima ma fis sudur akhrijna minadz zulumati ilan nur. Saya hadir malam semangkin ya Allah, tidak sedikit mereka yang punya kesusahan. Bade sesempek urusan otang piutang, sempek urusan keluarga saya tak pati rukun, sempek karena penyakit yang tidak kunjung sembuh, bade sesempek karena keinginan yang tidak terkabul-kabul. Terodepak Mekah Madinah betul kaula ya Allah. Malam ini kalaban aba amolot ngormat kelahiran Kanjeng Nabi ya Allah. Sesompak tere pecumper sareng ajunan Gusti. Serajo otang muka-muka lunas. Seterodepak Mekah Madinah muka-muka kapul hajat kabulkan hajatnya ya Allah. Segera kau panggil ke Mekah Madinah. Sesakit muka-muka beres. Allahumma yassir lana ya Allah kula asir. Yassir lana ya Allah umur dunya wal akhirah. Yassir lana ya Allah ziyaratal haramain. Ziyaratal Makkah wal Madinah. Ya Rabb bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma farid an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud aunina bihalalika an haram fadlika amman siwak. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa imanik. Allahumma akhir kalamana biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bihurmatil Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Saka ente bisa hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sagadito para rabu pinaka badai pon mau itu hasanah cecer barator bito agung sampun cecer bagi kalaban cernak sarang salar persungulja Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Malik Sanusi SAG malar muga setuju sampun cecer bagi sarang beliau tetia tambon ilmu pangauningan abun telah sekene di lepang kalian kangkui nonton noto kibatan kula sarang setuju ajunan dak cila diserita sarang ajunan dapun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para rabu sepot ranum sesami mulja dari beten kula minangka taring kesemo di lembah depan papangkian malam semangkin atau rakim atau saka langkong terjugan nyaon saborah atas sateja kakorangan terus sateja kacang kolangan epon sae dari pola tengka kon-konan sejenggel kaulaten angkit okara sekarang sorok menggudak pangkelian anyo ona sapora setak mengkiangkan akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada panitia Masjid Darul Mutakin semuanya berkumpul di depan masjid. Sekali lagi kepada semua panitia agar berkumpul di depan masjid semuanya. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه صلوات الله عليه. المدر كطلعته وأجه جميل والشمس كبسمته ظل ظليل. هو عبد الله سيد الخلق ومصطفى وحبيب الله خير مبعوث بوحي الله. يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه صلوات الله عليه.
المصطفى الصفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سواه هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله فاكتب لنا نلقاه ندعوك يا ربنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه صلوات الله عليه خير عباد الله خير البرايا حي فينا بهداه حلم الوصايا نسألك الله عبد الجمال يوما برسول الله من كوثره يروينا فتقبل يا ربنا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه صلوات الله عليه. Mungkin sekian dari kami. Apabila ada bersembah yang kurang berkenan, maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad.